ua maua le tātou a wanoa. E le suia whai pule fau te tono le pāle mene o le tātou. Tru o le tūmalo whapalota au Vaimauga tolu. Ia whaatala whantu lau whionga le li whai pule. Ia lau whionga Lautimu'ia Uelese va ai. Ma lo le soifua ma le langia ma. Fio mai amatala mai. Ia ao i le reiva aingo le whiawhi whaaptaimo le avanoa. Ua tātou whilo ia i lumo nua e leo tua unu. Ia wha ma lo le whai o le whaiva. Ia ma lo fo i le tawa tai. Si i le vi inga ma le whaaptai le tua ua mai. A fo i le wha moe moe. E pei o na sa alo ia i le rava yasu o tuana. Ia tu ma lo le soifua ma le langia mama. Fatalo fatu i lau fionga Seumanu me se foi tato po kalame e fatalo fatu foi le ia maolunga o Samoa o lo tap i mamau mai le nei fasalonga mai ona monga se o yo nei u i tupu mai e ia o failaunga foi ma to me se tamali o falitua matausi pe foi o sawa mo tamaita e se o ina i whanau, ma lor so i fuamaua, ma lor le langi ma whatalo fo i le au whingaroe pa ia le tua, Seumanu. No manu e le ngate i Samoa ne, whapea fo i Aotearoa New Zealand, i so o se vaenga le langi o lo maua mai. Me se fo i o le afuini o le tapua inga o lo matu whamoe moe, penga whiringa se matu tu malo. Whatalo whatu fo i se tu malo, le mamalo se tu malo Vaimauga tolu, o lalam papa au i Aotearoa New Zealand, maua mai le nei whasalonga, i so se vaenga lava lo langi. Samoa nei iam so stafa le lang malo so i fomo malo le lang ia ma fa fitai vi ia le tu fa tonu ina man ia fa mo o tato tu malo to file mo me uma fo ele vi inga ile tu fa talo fa pito tu amol mo le Seumanu na yo ai no pele sila me se na yo wo yo au me mai o esa lango ma ke so ni mai le nei fa mo talo vo imita po ia le tua whawhitai lau tau tapo inga ma lau tau te talo, lau tau lang a e man malua, e man uia whaiva. Ia i le tua, whatalo fo nei o uso i sa mātou tau wase o man. E whionga ia sa mau, ia whapea fo i le whionga ia whengai mali. A lo le tālo whatau sala, ia e tā aloa tamo le uso. Ia le tua, i o man uia wha moe. To a le tu malo e le si visi. Ia le vi inga man wha manu le tua. Ia man wha loano Seumanu. Ja, ua wha malo sau no le rivaenga o le fiafi i lau whionga i le i whipule. Ja, antongo le ua mai au na pailango fui pa ia o le turu pa ia wha le tua, ia langantu i leo pa ia o le tu malo. Ia e maninoa ia le wha fusili fui le rivaenga o le vilanga o le na tantala noa fui le amatalia le polkala. O au umang sa ngila o folosanga i wha mō ia i lungai. Ia e lenga o le tangata malon whaasino manga. Ia o le tangata foi. Ma ona a inga. Ia e tele atu foi ia o le tangata nei loa au le la au. Ia saunoa ia lau whionga le li whaipole. Ia wa le tapu e mai ia nei au a inga. Ia e meise nei au nu. E le tasi se nu o se tangata. Ia le ngata i le nu o le tama. Ia whape foi le na fio anga o le tina. Ia whaafsiri foi le vaenga lea. O si o tinae e sa koe mangyangi. I o tinae le mangyangi, ia o le tanu ngā manono, e mawai lima. E fo i o na pitanga mo na sotanga i whangali ima mo taa, i Newport. Ia o na pito i sabai, i siona tamā. Ia o sa pali im sa saai. Ia o si o tamā la Seumanu. Ia o le tamu sabai mao yo, ia. Ia o le sa tauha, o le vaisala, ma le awala. Ia na saula tamu sabai lea. Sau mau i te ine leo le whale Vaimauga i mangyang. Ia, lea la sa marwharorfu, ia sa whanauma, maola e ama, o i sio mātua nu i mangyang, e tau tua i fuk ina i o mātua. Ia le ngata wo i le nu, ia whapere ka le sia. Ia pe o, se tau tala atu lea Seumanu e sa le lea lau sau nonga. E whilewhile atua o le tangata nei noa o le lau. Ia e whaftai fuk lea mano umo. Ia whaasoa i fuk i whaeloa i fuk ia. Na iu so tanga me se lan lai fa fonga tapu mai na iu ainga ia man fa lo Seumanu ma lo ia ua manino le man tole vai antonu le tapu mai ia ainga ia o le tu malova pe fo i wo mai ma sani fa malo sam no le diva ainga o le fiafi o le me te wantu i fa maunga e fa pe o le na tamo e mua ia lau fionga i le faipule i le tausanga e lua Facebook maleo no i lalo le fua a le whaafale tu i le HRPP ia le ua saule lua afe lua tot
ina ua tuua fo i le malo e le tofai a te punu po le sunga pali. Ya, i se mafuanga wala insu ia lo whiringa lo i te tamo i lalo le fu alfa tu i le tu sa mo watas. Tôi phật mình đi nói với anh đi sao tầm mỗi là sao tầm mỗi là phải ngập bàn nó thế đều để đua phía xuống hay sao tầm mỗi là tu tổ tất ole fiong ya le na ta itama pu ta tầm mỗi là ole char pp le na ma tau ba ma tu foi mana fiong ya pa tu sola tu pola ya e sa wana o fa mau ngai e siliano ta fesiri sa o tu foi le ya wa fa mau ngai e lunga i ia ta tele lo poina tu sia ia fa mo fa mali en to ele fiong ele fa pul lo no winga o lena tu tau va e pe ya la lena tu la i mai ia lena ta Lenta ilaalisa tamo ilalu alinchakti asa o ala o se independent candidate lele ai fa pe fiel tu sanga le lua fi lutas tele yalu al palota lua fi lutas tele yalu al palota lua fi lutas e pite yani lale pa electional ne ia o finangano e siu tu malo e mesi siu nu ia e tava i lo i le fenga palota le nei ia mai foi mal fa tu nunga ia te usia man e lango fenga malo lo tu lai mai nei ia ma wa ave a to fo ila ia le malo si me si fo le nganga fo i male ia le mana fo ia me si fo i o le lango i le fina ngalo le tu malo e le ngate te mo e fenga palot ia te mo e la lo le vainga fa ia fa tu ile tu sa motas ia ma lango fenga malo tu lai mai nei Mali, o le mai te wantu loa tau sango i tau tua i tono le tātou malo, e le nganta fo i le ngā luenga le malo, ia le fo i ne mai te wantu, ia o le na whapele o na tō fia, ia le ufiong fo, a vea ma ofisa sili o le pulenga o tātou va, e le masino novemba lua, fe se fulu ma le fitu, fa sa o mai ka ika ke fo o se se, ia fa mau ngā le ufiong o le fai pule, i le tulanga i pe ona tula i mai i le ufiong i le teimine. Le se langona ina ua mai a le whaitaunga mua alu wantu le whaitaunga whaalua o la ua fionga le ua pale mai le tofi o le tu malo. Ai mai se, o le teimi mua lea ua pale mai ai ia se tasi, mai lea fionga o maangiang. Wa FC nia tu langa lea i le whaangona fo i na tupu ina ua tulai sau le whaitaunga mua le palota. Seumanu na matu expecting ngale malo. Mari. Eka e pa fu ta penanga. Ile campaign esa fai. Ya me se fo ile ai fo ile me uli lifa ile le bota le tu malo. A le tu langa pe na fa te ia. O le foi numero majority. Le cap le sa expect manu malo. Ai le expecting se cap te le fa pia. Bisa sa expect man tu ole palot ole general election le na fai le dua tasi Seumanu. Esa tau ai fionga ya be tau ia fa tasi puli ya tai la lo fu al fast. Ya le sa tu la mai fa manu ina le fionga ta punu le tu ole malo. Ele que le se cap na yai. Na se lauto lui va ele le cap le sa yai. That gave a clear indication Seumanu that people wanted change. Wa closely me le la usang nei lo la le pa election ne o matua swing le la u fatino sa o ana mele o matua swing le ye box le matu le tu malo ne sita ne itelia o le chapi ma dielo ya le la u swing vote tata le u swing ye vote tata o te tau tala man fa lo Seumanu mali o se lo o se tu malo e to tele o na di o tangata ya o ina le lo wing fam talanga o e u le ya o nga fenga lu le mali malama le la tangata lo tu malo i fenga malo tu le mai mana tu fenga fa vai mana tu po kalame ma fianga po kalame nem fenga fa vai o la tu soifo yo la tu ainga mala tu tamau ainga mi se o la tu nga we o ina ela o ai ele swing le o palota
ia la ua swing e to tele foi lo foi pisini sila iti tono lo tu malo Seumanu ia o le foi la ua vai o le ua falling of a swing ia le vote tangata ni e lango ia le ia fai fa vai ia ma po kala me malo fifidia le utu like mai ni. That was the interesting part la observation o le swinga le ua sui le palo ta le tu malo ilo now tell we expected to win Seumanu. But we did not expect que le fa piese margine manu malo. Ia vi ele tu. Mali. Vi ele tu ele results for you mo. Ia mita nga mal fa ngai tio le nga. Nango na fa tau va ai mo le tu ai mesi Seumanu vi fita u ale mele. O le lango lango se mu manyang. Mali. Le lango se mu manyang. Ia wa mai tau lia wa tulanga esel lango manyang ni fo I fenga palo to le. Tau sanga ni. Ia mai e vi ele tu. Ia ono le musu ia le nganga le tuo o fina ngalo fo ima manatu le opalot. Ia man tu ver palot ia na ta itama le tuo le sisi le mai le ta ikisi le fai. Ia o le mera pa ta ia le tuo o le musu ia o fina ngalo le opalot. Ia lango la fa mo. Ia pe o si tau tata la tu le Seumanu mal fa lo. Malo sa no lo fionga le foi pule. Ai le I tuina lo sua fa foi le I tonu o le lisi o le autauva. O ni fidangalo na la yona fidangalo le tumalo e misi sio wala la fanga I manyang. O ni vainga foi na fa peantu a me la ufionga le Lautimu'ia se o me ia mantu te mana na oi wale na isa no yoi bo te tau na faisi swinga. A o ni vainga e pe ona musu ia I la ufionga ai te li tamo e mel fanga pano tale wa e pale mai le tofio le tumalo. Ano ini tu malo, saya kan tu boleh ulang tahun dia. Tak uta uai di tenure campaign. Ia meia fina ngalo ele tu malo e abel fa mo. Seumanu se tu malo fa ngolang o tele le tamau ai ngai meio ngaluenga. Mari. Ngaluenga ole tu langa la dia. E una ia mai ele tu malo e ave ele fa mo e una ia por kalamen feng fa vai ele malo. I ia mo employment opportunities. Mali. O le situ ka ua le mele, me ia le ngaruenga fo ia fa vai tem le RSE. E lango na tele le matou tu malo vai ngale. Ia ele o mantu le sa ta ofi fo ile le malo mo sina vai tem se to ilo fa fa vai ma. Ia de vai lango ina le matou tu malo vai ngale. Ai una ia le matou tu malo e to fa au po karamele. Lango le to tele o tam fa na o matou tu malo. E fa manu nei ngaruenga nei. Ia mai sia vai ko le fa le o tu langa tau ngaruenga. Una ia o me ia e mau ai o apa noan mau ngaruenga fa ngaruenga. O le si tu langa ta ua Seumanu. O le matou tu malo to te le o fa business laiti. Ele lo fa business laiti le matou tu malo. Ta sila le ba enga fo yo le tu malo. Le sa tam sangai. Ia le una ia o po kala me le malo. For ile enhancement facilitate le business growth. Itu tono le tu ia man melo le ol fa faingo fia processes al malo. Mai fa malo sia strengthen the partnership le al malo. Man private sector. If it's so ani vo ile ina ia fa faingo fia. Ia easily accessible ia mo me fo yo no nga tupe me fa pena mo business. Ia affordable. Ia mo interest rates man tu me umani regulate le malo. Mali. Le la auto mai ai la le fina ngalo le tu malo. Me ia ton sila le tilo le il fai pule. Au tom ia fina wi me ia. Tau tala me e nai lango I fenga fa vai le malo. E fe so ani me fa fenga fia mo pisi ai. Pe yo lona vai nga o tele le stula ta ua le sa e mai fo ele tu malo. Langa le fa leo yo a ungar fana. Mari. Ne, em sila ngal to tele yo a unga I tono tu malo, unga le malo private school fa be ma unga le kalisia. O lo tu malo fo ile ta auto ile lo tu ia ka tu investe. Mari. Ia wa, ia ma tu langa le, ia le fo la fina ngalo le tu malo. Ia si le una ia po kalame, es po kalame ta ua le fa ta auto mai le malo. I me fa le o le me le free wifi. Kanga solo net po kala melia ia mai matuala ngolango inga no matutu malo ia mauna ia nisi tu langa fa pea e fa le ia o nga fa na
Ia pe ilona o te lenga lea Seumanu. Ia o vaenga fo isa fa leo me le tumalo. E te tau ona tilo tulo to ale e le faipule. Ia pe atu la mai ma fiatu tono fai al malo. A tono le fou ia le se e me o lau fionga le tofi lo i tumalo. O le ua savalia le tolu tausanga talu ona pale me le whainga malo le whantu tue le tō Samoa o tasi. Lasi tala le tātou se leni le Vaimauga tolu o iai, talu ona amatali ona tuftu whaina le tai miliona le tausanga. O le teimi nei, o le ua mo saule vaenga mua. Saule vaenga mua o le whaasaponga me le tātou miliona. Ia o le fwoi la ua mai ona whausia le ofisa. O te tala fwoi la le ofisa le fon whaavai le i tū malo. Ia vaenga le losi la ua whilena mai mua. Mani. Ia le fwoi la ua whaasolo mai, ia le si vaenga lona lua. E iei le mea fwoi le mantua o le pokalambe le nei Seumanu. E iei condition tia au mai, e iei fwoi ala fua, e fwoi mea te tauna comply iei. Ina ia whai ona toe au mai le si vaenga tupe. Mani. O lea o lea ua mai le si vaenga tupe lona lua. O lea e awa wai mai. E awa wai mai. Ia le tūlanga fwoi la lea e iei si vaenga te tau on comply iei. In terms fwoi leo o li poti fwoi e taun toe abe tutonu. Ia ona toe whaasa waila ia e approve li poti e toi au mai leo o vaenga tupe. Ila ua ai ia le proketi lea Seumanu. O se tūlanga tāu a tele le mea lea mō tū malo. Mani. E se le tāu al proketi. This is a very interesting and a very attractive initiative by the government. O leo o tele gate ia le power i tū malo taitasi. A tō te whasosoa ia la tū tupi. E se la le mea lea. O le fili sa o loto ele i tū malo. O polo keti mati na e fe tau i tono mo lo lato tū malo. Aulai, e se tāu al mea lea. O ala ni polo ke ti o le whangu o sao no ala ufiong. O le na e sao no fui lele o ngā ruenga i e mo mi e tono le tu malo, lua o le to te lele au whaipi sinisi. O le asa vaenga mo mua le ave i eilau wha mo mua talu o na e tula i mail tofi e a maua le unga le whainga pālota wha pēlo ma Lautimu'ia i a lo i tu malo. O le me mua le la ave eilau wha mo mua i le lua mara afu tausanga le toe le whaia le si pālota tele o lo lumaraini. O le tūlanga le ave i wha mua i la ua ia vai. O le tūlanga le business i laiti. Mari. Tūlanga le business i laiti. Le o tatunga fo i te le i o poloketi fo i e o small businesses le propose mai e le tūmano. Ai poloketi fo i e le ngata e o meta tarano e meta o pisinisi. E le na o pisinisi fo i le as in business. E fo i pisinisi whaingo whatuanga. Tūlanga wha pena, ainga umai le la lo si le tuto ale i vaenga ia. O le tāua le ave wha mo e me ia ina i efsosoni business growth. Mo tu e create tele employment. E mauenga luenga ale tuparo. Ma si tu e ua tele melia. E o ngatasi le leima le nava taule le una ia leo no whenga luenga. E o le vaenga la le e misi ato e tō sanga le tutoe. O le no foinga, o le paia inga. Mai te tau no una ia la le vaenga lea. E o whaatasi a la le creating o employment. Ia ma le strengthening o me o business opportunities. Sa la le uta i uma ia i la le vaenga le atasi ma le lua o le. O vaenga ina fina ngano le tumalo. O le vaenga tonu wala le a me wha momo. O le si vaenga le pion e sango ina Seumanu. Tau. E toi sila to topa le lei i ni mea o tau topa i le poloketi le nei. Ni mea fifa le leia. E le ngata la i le compliance fo i le in terms of reporting requirements o le mea le au mai. Ma ia comply le lei fo i ma whainga wha vae ma la fua i wha tatia me le malo. Ia usita ia le lei le tu malo. Ina ia awane i toa. O lesi tūlanga tā ua le mele. Seumanu e ala unau tuenga. I le fili ina o sui lungo le board le nei o le fon wha vae. E wha matuku le lei inu. Pitono e fili mai ai lato. Pau ale mea vo le seto se ungi criteria fo i. E fuanga i lato tauna au mai. Ia e leo ni matua i criteria fo ia. O le mea le tu. Langa a whaale tonu tangata i lunga le fon whaavae lea. E le minoi poloketi lea. Mari. E tonu tangata i lunga le board lea. E le minoi poloketi e toa fo. No, e te tauna matua i whaata hua le le nu taitasi. Le fili ina mai o latu sui.
whaale wina mai fo I tono le o le fon whaavaile e o le port le ia mea lo mana o mia e no taitasi ia mo le atina ino no taitasi e tāua te la ai tāua fo I o le malosi le driver le faipule o le faipule le te fono I mele ina ia ua o le pokalame le ia achieve targets within the time frame le tu ina mai le malo pio si talatu le malo sa no ile ba ni vango le tanto pokalame le la ua pale mai nei lau fionga I le tofi o le tu malo I saun sila I se ala fuana ua mai o na whaatatia wale e pale mai nei lau fionga le ua mai au na whaatamo e fo ilele e le tofai an tampunu ia ta ilo ieipo o ile pale mai tonu o le fonu whaatonu a le tu malo Vaimauga tonu o le asau sila iai ai o a fo ini suinga o ani tu le leio ani tu e te tangu na toi wha le leia I le fonu whaatonu le ina ia au si ai vaenga I pe o le e tau ole mele ole tele ale mele uta otole tele vai uta otole I think the issue or main issues are your compliance level ole compliance fo ile ole fatinong ole ngalwen ole fa solongo po kala ala fu yu fa to le malo ole me tonu ale le lenga to ale abatungo le granting a mengo fa solongo mengo tupi ole me ole le comply le mala fu fring fa vai e ba to le malo tonu sta ia fa solongo proketi fa solongo ngalwenga le lo pa mal mele to ai ole situ langa de ia wa ye to revisit ole district plan le le fa tia ia mo proketi areas ia wa priority ia wa ye wa le to revisit ia wa pe ole kai ton wale ile ton sabalia wa le mele le submit le malo ia wa tu approve le malo so solo ho la ye fa solo ngo mingole tu ina mayo selin ta wala don't to revisit le melia whether it's realistic be achievable within the time frame let to it don't review le district plan be tala fe ngai mal te mile to it be achievable target here wo mona pata here ta wala le don't to revisit tu ma ngai le situ lang bo I ta la mal fa ito tilo compositional board Mari ito tilo le compositional board lenga ito tau fo I ona ia balance le ia pa leni le ile tu malo ele nga fo ile officio le sipito le tu malo ai ta ile sipito et afa ia wa offici ia tawana offici fatas ta ifo ta fatas ina ia fair le mo le tu malo ele ngata la I support us fast apa ia fo support us le chapipi it's fair for everyone. Lo ule teltonu. Ia tulang le emission proketi le nang lo ba ai proketi le Seumanu. It's going to go a long way. It's going to go a long way. But ole tulang tawo it tau ona le leon fatino. It tau ona leon a monitor and control. Inga ia beneficial to everyone, not just a portion ole tumaru. Pio non tulang tawo ale. Pio na tau talatu Seumanu. Malo fa Ja, ele fo ia la wufionga fo I le tulanga leo le tuita ia. Ia ole wa tula I meni le tofio le tumalo. Ia ole na pale mai la wufionga fo ile pule ina. Ia pule vei ma ofisilio le pule ngau va Samo. I sam sila I le nawa tauna I pale mai le tofinga. I tupe maua. Wa so se pisini sila. Ia ole ai manino le matole vai. A le se tupe maua ele mafai ona fa anga yoi ia tutongi ole au fai ngā ruenga. O le whaatawina o mea e whao ngā ina I tutonu o le pisinisi, o le tongi ina overhead, so mea uma wha pēnā. Ia e fua I lau se leni fo I lele a mantai le pisinisi. Ia a o fo I le teimi e wha le tonu ia peila, wha ta ingo mantou ne New Zealand. Sa wale lo longa tafi uma ia le tele o fali, tele o pisinisi, o le mau ko ngā apu, sa uma le a wha, ia so o mai a wha le wha le natura. Ia o wha e ngala ia tonu sila fo I lele iai. Ia le tampedanga o mene I pisidisi o le visilina. Ua o ia le fuafuanga le tanto fono fa. Tonu, ia ai mise ia lau o fionga I le whaipule o le tumalo I tūlanga ia. Ua antatu talanoa le pisidisi se. O le whaatawina o tanto whangusea mai a fui au tafo le awala. Ia o mea nai whaingofi. O le mena o le pisidisi whaingofi. Ai antatu talanoa loi polo keti e whaalu iei tupe a Samoa tangata tutongi la fonga I to tono so se I tumalo I Samo
Ia le o stupe fo ile le olai. E alua lua lea sau pule ianga e wha mole mole le i o le tupe samo. Ia, se sau no ia lau fionga le rifai pule le tūlanga le. Le tāua le nā o le district plan lea. Toi visit o district plan lea. A mese ale me le ia matua ilo le le. Ia viable and feasible business initiatives ia au mai tono le business plan ne. Ina ia o tukunga fo ia. Mana tua fo i o le whamoe moe polo keti ni. E facilitate ma promote ma assist. Ia ati nae e polo keti mga luenga i tono le tu malo. Yo fo la ele vaenga leo i fainga la io business. E te taula o na ilo le ma fili le to inga business e lo e ola. Mari. E fa mu ina ma tu puerta ma a inga i tono le tu malo. Pa ulanga to inga business e te ona invest e ile. Ia tu pene au mai el malo. Le mele le ta a te le. Ia le role le pa fai pule. Ia mai la to i lungo le port ni. Wa la to la ni fili ma tilo to ale le i to inga business. E te tau ona ave iai e vai ngā tupini invest ai, te wale viable business initiatives. Ina i ola i te mau ai, wa ole au ngatonu wale wha mwen mwele. E leo iai se ngā wale malo e mai le tupele to e mawa te stupi. Mani. O le invest mai e le malo, wha whai ngā wenga lola i e le tu malo. E i ola si to tono le tu malo. Mati na e tono le tu malo. E si iti ai le te mau ai. And that would be the outcome. O le outcome ngā lea tau le tuli mai le malo. Ia vai mai, si tia runga te mau ai ngoi tū malo taitas. Ngā lao le invest o le whaafai ngā wenga ina le ma le whao ngā ina le leo tūpene au mai. I proketing business e mese wati na i tono i tū malo taitas. Malo sauno. Le tūlang, o ini puna o whala nā tūra o sapi ai le tū malo, ia mese le tātu turu uli te minei tonu o whanua o Vaimauga to. Mani. Mantu lo tu malo le tafe, vai tafe, voi le se mai le a flade le se puti e visika. Mani. Ya, no opito silia le na ta ua mo hongi. Le tono le o le tu malo. Tono vo i lo tu malo, le to fata no te tele vo i le sa o swa vai le vo i le fa nga uma le tal fata io pia ma le fa Vaimauga ia ma taulanga atoa. Mali. Ia i pua le to ia hydros fo ia tato wharapatonga e tisi, malo si whae tisi. O le puna opito i si lea la leon ta ua le tono le tu malo, o le tūlanga le suawai. Lili, o le ala se benefiti le tu malo o nai maua i le teimi nei sa whapele ona le maua ia so la mai iana mea tau tino ia po ana puna oi. I believe leo le whaaspaina o le nao ngā pu i lea mo tangata umo. Tangata lau tele. Mari. O le perception pu i lea te tawa na whaamansi pu i lea i whina ngalo le tu malo. Ia. A mese ato e ngā lea puna o whapea. Ia awane i tāu tasi e ngā i le tu malo. A whai ma whai ona whaonga ina i se awala e whaamanu e ina i le tunu lau tele. Ia. Mo tangata lau tele. I te tau na encourage ma promote i to inga mawhawhauga ia. Ma to inga nganga ia. Mo le manuia lau tele. O le soa reile. Le tafi. Lea la uwhai e nei whata no te tele ia le pulenga soa vai. Ia. Lea la mo ele soa vai ma mai le ngata i lo i tu malo. Ai whaapea i tu malo e toa oi ai mese tala whatai a toa pia. O te tūlanga tā ua te le la lea. Anti tilo la ie. The benefit o le puna ole. Ia o le o benefiti umai le tu malo. O ia sam le tele o lau tele o tātou o tunu. E le ngata i lo tu malo. Lau tele o le tunu. E si tūlanga tā ua tele le mea. O le ngau singa le tisi. Mani. Ngau singa le tisi. E tasi le mea o le hydro. Is proven to be the cheapest for ile source le generator le tisi. Ia mea o le soa vai. Ma o se whamanu ia ngā
o le vi inga ile tu e po e fa tai ile tu ono le puno o le mo tu no tu malo ai ma fai ona fa nga ina mo le ia lau tele o le tu e pe o la te tau fu ile tau fai fu ile ma fo ma nganga o le tu malo ina ia woni i tau tasi na o le tu malo e va pena ona fa nga ina puno o ai tu tono le tu malo mo le manuia lau tele o le tu Pia sia au so atu le pule se man. Mali. E whaingo fia o na wha leo wha pea e a tau ma whai e wha ulu i whina ngalo o li i ma whai pule o le tu ma lo ia o matai. Wha whainga tā le tu langa lea lau sunga pola u whionga le li whai pule. Wau leo mta tala noa i le di vaengo le fiaf. Ia o tā u o mo matai vai antu whinga pe o na pale ma iai. Ai, oi le e whape fia o na wha au whingo fia le mta upulea. I whira ngalo o ari ma whai pule le tu malo. Le tu faina lea ia po ole fo le ia wai ana fa pe fo lo taita nu le le ia se puna o fa le natu ai se ka kinga ngau fo e le ngata ina benefit taita ai ma singa me fa sili la au fionga ile li foi pula But I think the key on me Seumanu is communication. Mali. Keeping that dialogue going. Il est pour Pesinu. Mali. Il est pour Pesinu, mais tanto e alcuni malamalo. E malamalo è italiano fier finalto. O lo è un menage matunu. Un menage matunu un time e tu putele le mele e per wattu lo si swinga o me chiam filosofo de patat ai fa tala noa fa malamala e malamala lo fina lo toi mo fi a me se mele o fa manino ia yo le benefit le mo tangata uma Mali. Well, le mele o benefit ai tangata lo te ia e mantu ho ia inga te lo e fu ile lo to fa to in Mai fa manino loto ina le mele ia na to loto ngai down fight a mi se wila le me volia le lumana io fa na Mali. man fa na le ngata le no le tu malo a mi se ia tu malo tu au e man tal fa tai mo ka to fa le mo e pia ia langa e manino lo ma to vai finga loto ina ta fa pe mi se ta male ale fa pe ia fi ai minerale mo puno o lo to no le tu malo ia o nama loa to ina fingo fie o fina ngano to ina mai fingo fie na ole ki arme ele fa pe tasis fatano e fatalo ya e malam loa ia ngalo to ina ia fingo fie am tau se man Ma lo va tank te mana tua e le tala le sito ina lo fionga e le fai pule va mai o le vai taimi vo ne un tanto tala no ai lungo le selen o lo no wing ya fa popolo la i mal sele ni wanti ia na mana ia le total donga ma toi ina ia le lik antonu wa toitia mai antu vaenga fo i o le fi silingi ai wa dala wa tantia le ala fua o le fa le ia mo le tanto fono fa tonu ia wai manuia o se no wa fua mai mau o lo ia a le le tumtumu ia e tau foi le fo ia tangata umo le tumalo e le ngata i tonu le tumalo ia fa pe fo ia le antonu ulau tel ia wa le te le sosia le pe o le tonu Vaimauga tol ia le ile tanto sua va ile ngato le ngau sia ile tise ia le fo ia mau ai ma le vai tamafa i tonu le nei tau sanga le watu le mai le fionga o fea le vaenga le la avi lau wha mua o se polo ke tifo i le wha o ngai nai le sua vai lea ia po nai lava tantou whanua awa o le mele tupu nei New Zealand tantou sapalai o le talo e sau mai Samoa ma le teleo isi o loa mai Samoa e anua wha pia mai ia kako koma mai maulisi masinga po o ngai vai asu ona ele o lava le sapalai o tantou talo o le sau le sapalai le sau le sapalai o talo mai fiti ia atoai ma le ufi le palai le mai tonga ele motu i vai so pe lo vaia pe o le ala tulanga iai tanto o i tonu ui o fiti ma tonga ele tai ona motusia ia le sau le sapalai ai pe o le tulanga na wa nai te le tanto fanua ina
le antu Vaimauga. Ia me se tono le tumalo. A mele, o le si vaenga, o le oloa le sia la vona ango yesu sila o fionga le foipule. O le oloa le po le tau mawhale o le si. Ioi, e wo kako e singar ka wa ia vai a kual fa funga anga malo fionga le foipule ni. Anga umanga mawhale si kongi den si e fa fole palapala. Ia nga olang ia le o le si. Ia e pia fa le ango fo le i tanto. A o le kaudia o le si ngi pia maua mai ni a tanto i si mai Samoa. Ia wale fonga tau mawhau ta mama ti da mātua. Ia ufo i whana witi e fia i tanto tau mawha. E pei o na ngau sia ma tuto ina i tono lau whanua o Samoa. O le whiau vaenga ia lea la ave i ele wha mua i le tanto se le nina ufa ta atia le temine. Pai Seumanu asi le vaenga le la tu vaenga le amise ta tu ni o loa ia mo le awina tu papo. I think ile tulanga ia pa ina tu sanga le tutoi. O le vaenga le le vaenga le exports. It's a longer term target. Mali. Ia vaenga le therefore for ile teimi fain fatino. E se mai lai mai vaenga ia sa uta o le la ave fa mo tono tu sanga nei vaenga promoting employment opportunities and misfela me to ai ele ave se la tu tilo o le lei Seumanu ele wa sa ta o ia le ngal ta sile vaenga le disiden au mai to ile mele e te tauna talo sanga ina le malo o tele sa le lo fionga i tu langa i fanui tono le tu malo ai man tua Seumanu o tele fanui o leila lo le malo o le la mai la fina ngalo to ina e talo sanga ina le malo tu fam tu mai ni si fanui o le ase fenga pe fai fadisi o le ase fenga fai ina i maua ye fa maua fanua e tua ile tu malo fatino tonu ela mele ti saunuina ia ole ila ulai ba. This is a longer term strategy and it's a longer term target le mele e fai si un me fatino mai o le maua i au na mata na tilo ye amatan fatala no amatan fa ngai lo il to to sanga le to to el pai yang pa nga solo tuile ile si pa ingala pe ato fa man ngeina pe o vaenga le tuli ile tolu te sanga le vector na ile vaenga le tulanga tonga wenga na ile ngalo mele tulanga so ni business ko ne yo la business to mo le pe o si e tão feito le sia te pa mam foi tu sai mano fa si malo o ava no whainga luenga i tutonu o le tu malo tutonu o Samoa po le silsila mamau i tanto ngā luenga wha teimi tono New Zealand ma Australia le man la vea i mga luenga i fa teimi le luenga i to yo la pisinisi to tono le tu malo ina i ma wenga e fa pe foi la no na ia foi la ia ngā luenga na ia ba no i ngā luenga fa teimi Mantu ole polo fetile ole mele o fele malo ole la telekit mai tu malo la tu te filia ia la tu watam fana o ngal wenga ia o stulanga ta o tele mele Seumanu la vai stulanga ta o tele mai te o ivo le la matua i patino ele tu malo se lek le ia la tu tangata fo e fito tonu mangal wenga le mantu ole purpose ole scheme ni Seumanu is for the unskilled laborers. Unskilled. Alangala o mena le tu pune ia o watu ai ma le au skilled laborers. Yeah. O tu na le te on to sisile to ale tu malo ia na ia tam fana. Nei ainga ma ila tu ton e fitau i tonu le ele so soni le. Ia pe kasi le vaenga go pe na e fisiringia. Ela vea ila i mata tu nga go ngai fa bai te. Ile una ia leo no fengal venga ia le ngate tu tonu ai o le tu malo ia fa pe foi la le una ia ta to no ia fengal venga fa atonu ave ia le nei la e mole tu ile nga fa tu tele ia wa tu lava u tu finga pe o pale mai le tofi o le tu malo ia le ngate foi leo tu finga tonu le kalsia antu ai foi man tonu ai nga o lo tu ai ia u fa no mai lava ia le la o wa le tanto filo inga le vai ngole fiaf le i man tu se tau ai tau ina ia ave ia lo ni tanga te fa tau va ve ma funga tau mole le sunga le ni pule ia anto ai fo i male pule ngal radio Samoa mole tu se man tu fa tai fa ale
I le avno fo ua whaamro ina mo I mantou. Ia ele nganta I le tautua le Radio Samoa. Ala tampo inga lasi ale tunu. Tu tono o New Zealand o au se talia so o se tunu o le larolang. Ia o loo mafuta mai ia le pa ia la silasi o Samoa. Ia tauna ia mantou whaape atu. Ia le lingi atu whaaua. E le tua whaamrianga I lo pale mai I le tofi. Ia manuia lo tula mai tutono le tuma lo Vaimauga tolu. Ia wa ia leisi tolu tausanga lea o lo o lumana ma ia maua pea ia le tō whamabau. Ia wa le tauto ino le tātou I tuma lo. Ia ma whai ua toisa ma tō whamatalang. Maua le avanoa. Ia e sauno ai le ua fionga waundilo. Ia antonu o le foto a maua mai inisi o le foto a ma nava ngā luenga. Ia malesi mea fōla o fionga le li whaipule ia I mantola vai I tono New Zealand ma Australia. Pa wa ia o tangata fo ile mai le Pasifika. E whaatanga e la tu fo le whainga luenga. O le whainga luenga ma Facebook. Ia le alai mai mo mai le dengi fiafi le tō tele. Ia talo si ele tō tele le tai tu malo le Vaimauga tolu le whaia le tulang. Kalau pakitai Seumanu mua na mamuli te le pakitai Lautimu'ia Uelese Lautimu'ia le pule ia mantanto po Kalame mesi ko le pengarenga Radio Samoa. Tai. Ia ono le nei vanoa. Anea le nei vanoa fa ua mau fo fa so to se vai bem. Ve fa fonga anga le pa io Samoa lo mau mai I Aotearoa New Zealand pe Australia so se tu no langi lo fa pe no mau mai ta patatan no. Fa so to fo se vai bem. Mese ko imta upu pe ona singi. E mese fa fonga me se tu malo mo moli te le toile ngang fa ftai se tu malo e fa fonga mai mau mai I New Zealand Australia so se tu no lang e mese fo Samoa nei malo ta kwa. Ia fa pe fo apuni Seumanu e mo moli to ala fa ftai tele le ofenga renga le tua. Mani. Ile lato no fa talo. E wa man wi ni fa mo ia bi ia le tu lo tu ta po inga me se lo tu ta lo fa man ya wa hi man wi fa mo le tu malo na yo pa inga uma New Zealand Australia America tu tuila ia so se tu no lo lang ia sa tu lang so ni mai le ni fa mo me se le ta ia bi ia le tu fa fi te tele lo tu lang me se o tu ta sanga fa man ya I man wi le fa mo ia tu toi fa I wa Seumanu I nei uso sa matu tamu. Mani la. Moia sa mau. Pe fo ile fionga ia fenga I mari. Ya malo tar fatu sala. Stai fatu toa. Malo foi toa. E matuare fengo fia ni mena matu fia di Seumanu. Mali. Fengo fia. Ya me fo ile toi lo pulo nei uso. Ya el matu tamu enga. Ya vi ile tua wai uman manu. Ya fo ile tato avi ut. Fo ile vi inga ile tua. Ya fa ile fam talang fa pe Seumanu. Ya maluluat fai we se fati osa se ngana vo I wale tau te mali I fa fonga anga lo fionga ele ta I pole fionga fo le fonga ta po kala se fa ta se fo ya ia to fa fo I mai ala Lautimu'ia ia matua tu fo ina I lau fa fonga anga samo ia e fa fitai tele mo le nea mano ia manu ia tele lau fionga se man ta me fo ta ia me se fa fonga ta po mai samo ia so I fua mai manu ia o le antantu mai tasi e pe ona e sau noa le divaingo le fiafi ia taupuleo le lelo fo le tua antonu o le alua whaasoa lava ma le fionga le minista o le mtanga luenga o leo ia o le taimi lava noa ai ia lua fionga ia antonu e mane ia fo e antantu tolu ia se I tele atu ni tantou tala I le tantou tu malo le fale Vaimauga ai tau na ia manu ia tele lava singa o tutoe o le nei fiafi ia ma fuafuanga fo I o le afenga ia ila o fionga le ni fai pule ma le tantou tu malo o Vaimauga tolu ia e mo le te mirei fa so fa to fa ia fa so I foi